ئێواتان باش بێنرانی بەڕێز خوشحاڵم کە لاڵقێکی نوێی ئەودیو سنوور پێکەوە گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی وڵاتی ناوەڕاست دۆخی کورد و هەموو ئەو ناکۆکی و پێکدادانانەکەین کە ئێستا ناوچەکەی گرتووەتەوە. سەرنجەکەمان ورترەکەینەوە لەسەر ئێستای کورد داهاتووی کورد لە ململانەی نێوان وڵاتە جیاوازەکان بە دیاریکراوی ئەمریکا و ئێران پاش 6 هەفتە شەڕ و 2 هەفتە بەڕێگەی ئاگربەستەوە. ڕەنگە زۆر پرسیار هەبن دەربارەی ئایا کورد ئایندەی بەرەوکوێ ڕوات، کامان نەو فاکتەر سەرەکیانەی کە ڕۆڵیان هەیە لە بنیادنانی ئایندەی کورد، لە دیدگای ئایندەی کورد، لە دنیابینی ئایندەی کورد. بۆ ئێمە هەوڵدەین شرۆڤێکی ئایندەیی پێشکەش بە بەڕێستان بکەین لە ڕوانگەی ئەو پێشهاتانی کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لە پێشەوەن. بەرنامەی ئەم میوارەیەمان بە میوانداری زۆر بەڕێز مێگان بۆتە شرۆڤەکانی دەوڵەتی لە پەیمانگای ئاشتی کوردی زۆر بەخێر بێت. گەلێک سپاس. زۆر بەخێراتن دەکەین. خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ ئەم میوارەیە پێکەوە لەگەڵ بەڕێزتا گفتوگۆ لەسەر دۆخی ئێستای کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوازە گشتیەکەیەکین. حەز دەکەم لەو دەست پێ بکەم ئێستا کورد لە دوای ئەو شەڕ و ناکۆکیانەی کە هەن ئەمریکا و ئیسرائیل پێکەوە هێرشیان کردە سەر ئێران لە دوو خولی جیاوازدا لە مانگی حوزەرانی ساڵ ڕابردووە بۆ ماوەی 12 ڕۆژ و ئەم جارە شتارێکی تر بۆ ماوەی 6 هەفتە و ئێستا جۆرەکان وەستانێک هەیە گەرچی ئەو تێت ئاگربەستێکی کاتیە هێشتا هیچ دەرەچەیەکیش نییە بۆ تێگەشتنەوەی کە زۆر بە قۆڵی سەیری ئاگربەستەکە بکەین. کورد ئێستا چۆن ئەبینرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە؟ ئێنەها ئەم دەبینن کو ئەو شەرێ ئیسرائیل و ئەمریکا و ئیرانێ بەندۆرێکی مەزن نەتەنە سەر ڕۆژهەڵاتە ناویراستە ما لەسەر تەڤەیە دنیا هەیە و بە تایبەتی کوردستانێدا ئەم دەبینن کو باندۆرە شەر مەزنە لەڤەر لە باشووری کوردستانێ ئێریشن ئیران و ئێریشن گروپن گرەدای ئیران هەنە لە هەمبەری جیهن پەشمەرگە گروپن ئۆپۆزیسیۆنە ئیرانێ جیهن سیڤیل ئەم دەبینن کو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هم ئەریشن ئەمریکا و ئیسرائیل لە هەمبەری بارگەهن لەشکێری و جیهن ئەولەهیەن ڕێژیمە ئیرانێ هەنێ و هەمژی ڕێژیمە ئیران بخۆ لە هەمبەری خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانێ gelek zakt dide gelek eriştike ji bo ew nikarî bê tiştekî bike li hemberî rejîme di vê rewşê de. Yanî gelek kes vê derê dibêjin ku di hemî dinyayê de cihek tene welatek tene heye ku ji aliyê Amerîka û İsrail ve û ji aliyê İranê ve ji aliyê hewdû aliyan ve yanî tê bambaran kirin û ev jî Kurdistanê ye. û di milekî din de derfet hene yanî di her rewşê ku ber bi zayıfkirîna rejîma İranê ve xelkî Rojhilatê Kurdistanê dikarin derfetek bibînin û servê esasî mêdît ku beriya destpêka şer ew hêzên muhalefetê İranê opozisyonê Rojhilatê Kurdistanê bi hev re koalîsyonê xwe ava kir ew hevpeymana siyasî ya hêzên Rojhilatê Kurdistanê han elan kirin. Belê belê û berê yanî piştî ew şerê 12 roj di havînê de berê destpêka ev şerê nû berê destpêka çalakiyên mezin di Îranê de mêdî ku hewdanin ji bo avakirîna yekîtî di Rojhilatê Kurdistanê de hebû. Têwateyê ku Kurd dizanin ku derfet hene lê mêdît ku niha yanî di vê rewşê de ew berjwendiya sereke ya Kurdan parastina hebûna xwe di herêmê de. Bo başûrê Kurdistanê bo vê herêmê mêdî ku hikûmeta herêmê hewl dide yanî cî xwe diparêze tekiliya xwe bi Amerîka re û bi Îranê re biparêze ji ber ku em dizanin bi her du aliyan re yanî peyvendiya diplomatîk hene û mêdît ku grûpên Rojhilatê Kurdistanî hemî dibêjin ku niha ne wektê serhildanê ye niha ne wektê ji bo şer û heta ku ew rejîma İran tê zayıf kirin. Heta ku ew kapasitiya dewletê ji bo êrîşin hemberî gel ne tenê li Rojhilatê Kurdistanê ama li hemberî başûrê Kurdistanê jî heta ku em dibînin ku ew nikarin van êrîşan li dar bixin ew nikarin yanî zekt bidin û gef bidin li hemberî xelkê
از باور ناکم که کرد و تشتکی بکن جبر که او دزانن نها اگر او تشتک دست پی بکن و نکارن خلاص بکن و تنه پرسکرک چه بکن جبو کردان هیانه ها روش اوه زۆر باش ئەزانی کە لە سەرەتای شەڕەکەوە بابەتێک هاتە پێشەوە کە بریتی بوو لە هەوڵدان بۆ ڕاکێشانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی بۆ ناو خاکی ئێران و بەشداریکردنیان لە خەباتی ڕزگاریکردنی ئێران و ئەوی کە ئەمریکا ئەوەی سەپۆرتی کرد لەلایەکەوە تەلەفۆنی بۆ حزب کوردەکانی باشووری کوردستان کرد لەگەڵ بەڕێز مەسعود بەرزانی لەگەڵ بەڕێز بافڵ تاڵبانی دۆناڵد ترەمپ بە تەلەفۆن قسەی کرد دواتر هانیەوەیدا کە بەڵێ ئێمە سەپۆرتانەکەین هاوکاری هێز ئۆپۆزیسیۆنی کوردەکانەکەین بەڵام کورد لەو کاتەیە نیشانێکی سوالی دروست کرد نیشانێکی پرسیاری داناکە لەوەی کە بەشدار نەبێت لە شەڕەکە چونکە جارێت ئایندەی ڕوون نییە ئەم هەڵوێستە بە شێوازە گشتەکەی لە ڕووی جیهانیە کاردانەوەی زۆر جیاوازی لەکەوتەوە خەڵک پیان وابوو کە کورد عاقڵانە مامەڵی کردووە یعنی بیرکردنەوەکی استراتیژی بۆ لەوەی کە لە ئایندەی کورد نەکەوتە بەردەم شەڕێکە و کە جارە ئایندەکەی دیار نییە ئەرێ ئەم دەبینن ئەمریکا دەخوازێ مەسەلەیە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê وەک تاکتیکێکی بەکاربینە یعنی لە هەمبەری ڕژیمە ئیرانê دەمە ئەو دەبینن ku شەر ینی نامەشێ بە ئەوای ku ئەو دەخوازن ئەو تشتن سەر کوردان دەبێژن مێدیت ئەو ڕۆژن دەستپێکێ یا شەر لە ڕاگەهاندنە ئەمریکی gelek tişt hatine gotin Kurd wê tiştekî dest pê bikin wê şer bikin wê rabin serpiyan û hemî yanî ne rast bû lê çima ev agahî hatiye parvêkirin ji ber ku çavkanî li gor nerîna min yanî gelek kes wilo bawer dikin ku çavkanî di dewleta Amerîkî de dixwest bi vê agahî bi ewayekî zanêbûn yanî tehdît bikin ser İranê û mêdî çend roj berî destpêka agirbestê ew yanî serokê Amerîka Donald Trump wilo gotiye got ha me yanî çek şandin Kurdan lê ew Kurdan çek bi xwe girt yanî ew neşand çalakwanên Îranê ew jî şaş e ew jî yanî ne rast e lê yanî ji bo çi hatiye parvêkirin ji bo ew bikaribin dewleta Îranê bitirsînin ji bo ew bikaribin bêjin em dikarin ev meseleya Kurdistanê bikarbinin ama aqilê siyasî hem ya Herêma Kurdistanê û hem ya Partiyên Rojhilatî heye ew dizanin ku eger ew piştgirî nê tiştekî cidî ye û eger derfetekî leşkerî siyasî aborî ji bo rizgarkirîna Rojhilatê Kurdistanê nîne yanî nehewçe ew tiştekî bikin ew ê tenê reş xirabtir bikin زۆر باشە خۆت زانی لە کات دەستپێکردنی شەڕەکەەوە دۆناڵد ترەمپ و ئیسرائیل پێک و نەتەنیاهو پێکەوە کە بڕیاریاندا شەڕەکە بەشداریکەن لە ناو ئەمریکاشان نازایەکی زۆر دروست بوو ینی هێزەکە دموکراتەکان تەنانەت میدیاکانیان بەرەیەکی دژە شەڕیان دروست کرد ئەم بەرە دژە شەڕە هیچ هینێکی هەیە بڵێ لۆبیەک کە بۆ ئایندەی کورد بتوانێت سوودی لێ وەربگرێت نەها ئەم دەبینن ku لۆبیەکی کوردی هەیە لە واشنگتۆنە ئەم دەبینن ku چەند پارتیên Rojhilatî lobiyên wan bi ewayekî fermî ava kir li Washingtonê erê ofîsa Partiya Demokrat heye ofîsa Komala heye û civaka Kurd li Amerîka yanî xelkî ne tenê bi eslê xwe ji Rojhilatê Kurdistanê ama Kurd ji her çar parçeyê Kurdistanê gelek bi taybetî xelkî başûrî cizanî li Amerîkayê xelkî başûr pirin di civaka Kurd di Amerîkayê de ئەم دەبینن ku ew lobî heye û xelkî Kurd li Amerîka ew jî yanî bi wektê xwe bi îmkanên xwe ew jî lobî dikin û hewl didin agahî parvê dikin lê yanî em nikarin bêjin ku ew bandorekî zêdê ew kas mezin hebû niha wek min got ew dewleta Amerîka bi xwe û ew Donald Trump û rêveberiya wî bi xwe ew her roj yanî tiştin cuda li ser yanî şer û armanca şer û rewşa şer dibêjin rojekî wê bibêjin em ê rejîma Îranê biguherin rojekî din wê bibêjin ha ew guhertina rejîmê hatiye kirin rojekî din ew ê bibêjin ev ser meseleya çekên nükleer rojekî din wê bibêje ev li ser ew grupên girêdayî Îran yanî proxyên wan û fîşeyên wan û yanî çekên wanê giran filan tişt nizanim yanî em dibînin ku stratejî pir zêde tune û em jî dibînin ku yanî ji ber ku stratejî ne çawa em dibêjin yanî ne zelal e mirov nizane wê çi bikin ku
كو أو يعني نقاشن وان بكردان را يعني قوتين وان لسر كردان أفني ناي واتيكو أو استراتيجية أمريكي جبو رجلات كردستان هي تي واتيكو أو دبينن ها أف مسألة كيكو أم دزانن إيران جد ترسه اگر ام بکار بینن او زیاده تر بترسن او زخت بدن سروان جبو ام بکارن اماجن خیر بگیرن زۆر باش ئێستاگەر باوای دابرین ئاگر بەست سەری گرت ئۆکەی با بڵێن درێژ بوویەوە پەیوەندی نێوان ئەمریکا و ئێران تا ڕادەیەک ئاسایی بوویەوە کورد دەرفەتی چی ئەبێت لە بەردەستدەمی سوودی لێوەرگێت هەم کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەم بە شێوازە گشتەکەی لە وڵاتانی تریش لە سووریا لە تورکیا لە باشوور کورد ئەو دەرفەتانە چی ئەبن کە ڕووی بڕووی بنەوە لە حاڵی ئاگربەست و ڕێکەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێرانە دەست پێکەی ئەم دەبینن کو تەویک و ئاگربەستێک هەیە دەوان دوو هەفتەیەم داویدا ئەم دەبینن کو vê دەرێت لە کوردستانی ئاگربەست تونە چەند ئەریش هەبوون لە هەمبەری ئەو بارگەهن گروپن ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم دەبینن کو یعنی ئەو خەتەری لەسەر کوردستان دەمینێ ئەم دەبینن کو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئەو گرتن و ئیدامکردن و هەمی زەکت و ئەریش لە هەمبەری خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بەردەوام دکە تێوەتەیەک و ئەم نەکارن بێژن لە کوردستان ئاگربەستێک هەیە ئەس باوەر دەکەم نەها یعنی ئەگەر ئاگربەست وێ ببینێ کو دەوڵەتە ئیرانێ وێ ئەریشن خۆی لە هەمبەری خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و پارتیەن سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و یعنی زێدە بکەن ji ber ku ew dizanin ku niha ku eger ew rejîma xwe wê zayîf bibe ku Kurd wê derfet bigire ji bo azadiya xwe ew niha zêdetir ji vê meseleyê ditirsin li başûrê Kurdistan ez bawer dikim yani ev rewş nîşan dide ku ew statûya başûrê Kurdistan û xwesertiya Bakurê Kurdistan dibin xeteriyê de ام همه دزانن یعنی او گروپن کو او یعنی هر شب لحنبری هولر سلیمانی ارش دکن اره او بخواه بسک دولت عراقی یعنی دسر او لگور سیستم فرمی او بشک او دولت ایرانی بخواه لگور اینی سیستم لگور دستور عراقی او حرم کردستان افجی حرم کی فدرال یا دولت عراقی یعنی اگر بشک دولت لحنبری بشکی دن ارشت که او چه نابه یعنی جبو استقراری جیه کی و همه دزانن کو ایران و گروپن گردای وان هبون حرم کردستانی و یعنی خرد کرین حرم کردستانی ناخوازن یعنی اف تهدید او هن هیا و از باور دکم یعنی او پرسکرک یعنی وی بمینه او خطر وی بمینه امجد بینن یعنی ترکیه نها جوی شهر ایران دترسه او نها لترکیه گلک نکاش تین کرن سر آمانجن تایبتی اسرائیلی و اسرائیل پشتی ایران لهمبری ترکیه تشتکی بکه و لإسرائیل یعنی گلک سیاست مدار و آنالیزوان اسرائیلی دبیجن که او بخواه دبینه که ترکیه و ببه ایران نو یعنی اگر ایران و ورن تک برن او دولتا کو و بری لپشی هگمونی اسرائیلی ده حرم میدا و ببه ترکیه جبو ویجی یعنی ترکیه اگر او اسرائیل ترسه یعنی او دکاره و هل بدهن زیده تر لحنبری کردان زکت بکن جبر کو او وک ایران ترسن اما او جی دکارن یعنی سروی اساسی گاو باوجن ده پیوجوی خویا چاری سری جبر کو او چیما او پیوجو هاتی دست بکرن جبر کو ترکیه ج روش ایران و اسرائیل بچک دترسه یعنی برجوندی نخواه یعنی تهدید بینه سر برجوندی نخواه یعنی او باندورا یعنی لسر ترکیه و هبه لسوریه نهال سوریه یعنی ام دبینن کو او جهه هری یعنی به استقراری و به اولاد تغییر رجلات نوین بوی سوریه نهال سوریه شهر تنه و از باور دکم او دولت سوریه و هل بده بمینه یعنی دروی او روش شهر اگر او باندور شهر لسر سوریه و لسر کردن روجاوا یعنی اگر ام دکارن بجن باندور و هبه از باور دکم یعنی اما ببینن که تی کس یعنی خراب کرین استقراری سوریه ناخوازه نها اگر او شهر رجلات نوین دروی سوریه بردوام ببه
از باور دکم او آستا پشتگیری جبو شامه جبو حکومت نوی سوریه و زیده بکه و او دکاره ببه خطر جبو کردان جبرکو او حکومت حرامی و اوروپی ناونتوی و چاوه خواه بگیره لبر اریشن نهم بری کردان اما دملکی دنده از باور دکم شام بخواه یعنی او و ناخوازن که شهر و جنوبی دست پی بکن لسوریه و لروجاوا جبرکو اوج دزانن او ناخوازن که روشا شهر روجلات نبین و بکوی ناف سوریه بگشتی اوه یعنی خطر هنه و درفت جی هنه ایش بو دیپلوماسی زۆر باشە دێمە سەرەوەش ئەگەر لە فەزای دنیای وڵی جیهانیا سەیریکەی مۆزوعی شەڕی ئێران هەم دەرفەتی هەیە وەکو بەڕێز هەم هەڕەششی هەیە بۆ کورد لە شێوازە گشتێکەیە باوای دابنین شەڕەکە وەستێ و ئێران و ئەمریکا ڕێکەکەون لەم حاڵتەیە وەکو بەڕێز دوتت هەم بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەم بۆ باشوور بابەتەکە جیاوازە بەڵام ئەگەر بێمە سەر ڕۆژئاوا بە دیاریکراوی ئێمە زانین کە ئەحمەد شەرع کۆتایی بە دەسەڵاتی ئێران هێنا لەناو سووریایە کەم نزیک بە نیو سەدە 50 ساڵ ئێران هەژمونی هەبوو لەگەڵ بەشار ئەسەد و خانوادەی حافظ ئەسەد و هەمویان ینی ئێران بە معنی لە ناو سووریا هەبوو لە ناو دیمەشقا دەسەڵاتی هەبوو لە هەموو حاڵتەکانە هەبوو بەڵام لە دوای ئەوە ئەحمەد شەرع کۆتایی بەمەهێناوە ینی لاوازبوونی ئێران دەرفەتێکی گرنگە بۆ کورد کە لە سوودی دەوەرگێت لە سووریا و تورکیا یان هەر هێشتا ژۆکو هەڕەشەیە دەتوانین سەیریکەین لسوریه عمل کارن بیشن که او زیده درفت شرکه یعنی بره حکومت شامی دبن رژیم باسده او وقت هگوتیه دبن هگمونیا ایران دبویه نها شام دبن هگمونیا ترکیه دیه یعنی هن نبویه دولتی که سر بخواه ام دبینن باندورا ترکیه زیده لسر شامه هیا جبر که پشتگیری ترکیه پرگیرینگ بوش بو او اواکرینا او حکومت نو ام جي دبینن باندورا دولت عرب هيا او يعني پشبرکرینا هزن رجلات نافين د سوريا ده هيا يعني او دولت كنداوي دولت عرب ناخازن كو تركيا وزيده ببه هزكي د سوريا و او جي هلددن يعني برجنده نخا د سوريا بباريزن و بوه يعني جبو كرد ام دکارن بیشن که هگمونیا ایران و هگمونیا ترکیه د سوریه ده نیزی هفن او هر دو دخوازن يعني چاو ده بیشن وک دولت سوریه بپاريزن بلا دولت یونیتر به بلا دولت اتوریتر به بلا دولت دست یک کسی به يعني دموکراسی ناخوازن دیکتاتوری به دموکراسی يعني اتوکراسی دخوازن و مافن پکاته ناخوازن جبر هم ترکیه هم ایران او دترسن ها اگر سوریه و ماف بده کردن ما و جی او يعني ماف بخوازن يعني د ولات المدا جبو يعني ام نکارن بیشن کو او گوهرتنا هگمونیا درو سر سوریه و گلک درفت بدن بو کردان ام نهاد بینن کو او هفپیمانا سیه مهات چله هیه و هوداننج بو يعني تمام کرنا اف پیواجویا انتگراسیون هنه چند يعني پیشکتن هنه و چند آستنگیج هنه ام دکارن بیشن کو يعني اگر اف روش بردوام دبه يعني نها او فرق جداهیان سیاسی و ایدئولوژیک دنبال هر دو آلیان ده گله کنه و مزنن مناک ام دبینن ام مسئله زمانی کردی بینن سر زمان حکومت سوریه دبیجن یعنی ام ماف درسن هیو بجاری بدن کردان یا او خواندکار کو دخوازن دکارن درسن کردی هیو بجارن جبو خواه ريفبريه خسر وهمي بارتيين كردي نتاني ريفبريه خسر أري يعني أف مسألة هنا يعني مناك أو حكومة سوريا أو حملات بونه بدن أو كردن كو حملات بونه خو دبن رژیم ده هاتی يعني خلاص كرن قرتن ليه د أو بيفاجويا سلدانا بيفاجويا سلدانه جبو أو حملات بونه دبيجن عربي سوريا نابجي كردي سوريا حتى نابجي سوريا يعني او سوريا دكاري ببي عرب كرد ارمن فلان يعني او برسبكتيفيكي بير او شوفينيست هين هي سرجلك مسألة يعني ام دبينن
مثلا انتگراسیون لشکری دا مناک او هزن یپگه او دکارن هفلی آتشی نو دبن او چند فرقال لیوای نوی ورن چکرن لی هزن یپگه او نکارن هفلی آتشی نو دبن دولت سوریه دبجه ها جند آتش مید نینه یعنی او ناکوکی هنه و از باور دکم جبو پش روجاوا و سوریه او باندورا او شر ایران او شر رجلات نوین و باندورا خواه هبه سر روشه لی او اساس پرسکرک سوریه و روجاوا او فرق و جداهین دناف برا پرسپکتیو سیاسی یا شامه و یا کردن روجاوای کردستانیه. مرسومی احمد شرع هلا اول تا اخیر کبالین برز ورد کرده بابتی زمانی کردی بابتی پرورده و خندن کردی بابتی هاولاتی بون امانه اما تاکتیکا یعنی اکریبو کو استراتیجی کرد سیری که على رجاوای کردستان این تاکتیکا که احمد شرع دقیقه بو بوی که خوی بپارز ل هرشی اسرائیل لهرشی امریکا چون احمد شرع راسته و کو برز دوت لجر هجمونی ترکیه يعني هلا سرتاوا شام استلجر هجموني تركيا بلام لولا ودرجاي كردوه توا لقال امريكا معاملي كردوه لقال تشين معاملي كردوه لقال ولايتاني عربي سعودي وانا معاملي كردوه بيوندي لقال اسرائيل هي ام بيوندي لقال اسرائيل لقال امريكا درفتك بو كرد كابتوانه عندي خوي زاتر قايم كالنا شاميان يعني ام دكارن بيجن كو حكومت الشامي او احمد شارع براغماتيسته يعني هري زيده او دخازن چه بكن او دخازن جي خو بپاريزن و سيستم خو خرد بكن او دزانن يعني او نكارن او باكر رجلات سوريا روجواي كردستاني بريفه ببه اگر او چند تش نادن كردان درست و راسته يعني او تشتن كو حيانها هاتي گوتن هاتي اواكرن بچوكن لي ام دبينن كو او تشتكي نو دروك سوريا دا بري او تي دولتك سوريا تشتكي ولو نكريا شبو كردان يعني او نيكو يعني دي سياسات دا عم نابين ياك سياسة مدار وسروكي دولتي وتشتكي يعني جدلي خوي شركة ولو چنابه لي او احمد شارع وحكومة سوريا نها فهمدكن كو او نكارن سوريا بريفه ببن اگر او چند ماف نادن كردان بوفي از باور دكم او يعني تشتنكو هاتنه يعني حتى نها هاتي نقاش كرن يعني وي بمينن و از باور دكم ده چارچوبه انتگراسیون ده و ده چارچوبه سیاست ده جی از باور دكم يعني كرد وي هل بدن هن زیده تر يعني ما في خواه بگرن هيانها نقاش بردوام دكن و نارين خلقه جي يعني عم بقارن بيجن يعني جسدي نور وبنجة خلقي روجافا بأو يعني بيمان كو هاتي امزي كرن نرازينه وبمافن كو دولة سوريا داوان نرازينه دبيجن او يعني صفر باشتره ليه يعني 15 سال خسوتيه ما هبو سيستم ما هبو اما فن خي دخازن يعني او و تكوشين خي و هولدان خي سياسي د چارچوبه او حکومت نودا سیستم نودا از باور دکم وی بردوام ببن يعني تقول او باندورا تكلية امريكا و اسرائيل بسوريا ري سروي مسألة تزاني نها يعني مدي تشاوا او شري مهات چلي دست بكر پشتی کو ترکیه اسرائیل و سوریه لحف کرد سر چند مجارن اولهی مدید کو اسرائیل دخوازه يعني ببه او دولت سرور هرگمونیک در رجلات نوینده ترکیه جی آینی تش دخوازه درست و او پشبرکرین هزن مزن در رجلات نوینده لسوریه يعني هر روز تیمشاندن در چارچوبه و پیمانه ده مدید ترکیه با کره سوریه جبو حرم خواه گرتیه و اسرائیل با شوره سوریه جبو حرم خواه گرتیه ترکیه يعني نكاري برزيدي لحمبري إسرائيل تشتكي بكي لباشوري سوريا وإسرائيل نكاري تشتكي برزيدي لحمبري تركيا بكي لباكوري سوريا بوفي يعني أم دبينن كو أو پشبركرينا إسرائيل وتركيا يعني دملكي ده أو دكاري درفت بدن كردان يعني تركيا تهديد استقراري ده ترسي يعني بكي أو هن باشتر نزيكي بيفاجوي دبه اما او جی دکاره خطری شده که
اگر او مسئله یعنی spheres of influence هرمن باندور کرینه مدید چاول سوریه باندور کی خراب هبو و از باور دکم نها کرد یعنی باش دزانین که او دولت اسرائیل تنش بو بجوندی نخواه تفدگرن لسوریه بری شر دست بکر و حتی نها یعنی ام دبینن چند کرد هنه دبیجن که اسرائیل و کردان دکارن تشتکی به هفره آوا بکن پشتگیری اسرائیلیش بو کردان هنه لگور من او یعنی فهمکرینه که نه راست شاشه یعنی اسرائیل تنش بو بجوندی نخواه و هگمونی خواه تفدگره سوریه ده و در رجلات ناوینه ده بلکه او چند گوتن لسر کردان بیجن یعنی هم جبو او دکارن ترکیه ایران بترسینن و هم جبو او دکارن یعنی او ایماج خواه رپیوتیشن خواه پاکجی بکن یعنی میناک ام دبینن که ترکیه و روش خلقی فلسطینی یعنی بینه سر زمان و اسرائیل و روش خلقی کرد بینه سر زمان یعنی او نه تشتکی جدیه اره وقت تاکتیکه که و امریکا يعني نها تكليا أمريكا وسوريا دبن سر أمريكا حزكم يكشد بلهم بشوي قصة طاوكي أو كاتيكا هيرشكان كلا سر رجاوي كردستان بابلين خب شانداني زور جوري السليماني كلا لناوتشكان كلا بوبشتيواني رجاوا قصيك زور هبو كرد متماني أمريكا دوراندو يعني أمريكا متماني جيجي متمانية أمريكا وتابر جواندي خوي هي رشد ولا مانجي دوانزي صال رابردوا بابلين استراتيجي أساسي اجتماعي أمريكا بلاو كرايوا استراتیژیکەیە دۆناڵد ترامپ بەڕوونی ئەڵێت ئێمە ئەمریکا پارەی خۆی مەسرەفی خۆی لە هیچ وڵاتێکا سەرف ناکە بۆ بەرقرارکردنی ئاشتی ئەوەی کە هەیە ئێمە بە دوای ئاشتی ئیسرائیلەوەین لە ڕۆژهەڵاتی ناوین ئایا هەر بەڕاست وەکو تۆ وتت ئەمریکا پشتی کوردی بەردا ئەمریکای تر سەپۆرتی کوردی نەکرد لە ڕۆژاوای کوردستان بۆیە حاڵەتەکەی بۆ شێوەی هات چونکە ئێمە دوو حاڵتمان هەیە کە کورد زۆر دەیڵێتەوە جارێکیان 2017 بوو لە باشووری کوردستان ئەو کاتێ ڕفراندۆم کرا جارێکیش لە ڕۆژاوای کوردستان یعنی هەردوو حاڵەتێک خەڵک زۆر باسی دەکات إنها يعني وك ما قلتيه سر مسألة إيران استراتيجية أمريكا برزلان نينا وسر مسألة سوريا مديد شاوكو دبن ريفبرية ترامب دا أو بيفاجوية يعني أفاكرنا سياسته لأمريكا بشكل جداية يعني حتىش نورمال ده دولة لجور برجوندين دولتان يعني سياسة نخوة دمشن تواتيكو أو حمي سياسة مدار وبشن حكومة اي كاريدر و اي لشكري فلان همي بحفر كار بكن وبرجوندي يعني ببينن ونقاش تكن أفا بكن دفي أوايدا ده في ريفبرية دا ده في سيستم دا يعني دبن أو ريفبرية ترامب دا ام دبینن يعني نه تنه برجوندین امریکی اما برجوندین شخصی یه ترامپ و کسن گردایی مالباتوی و هوالنوی او گلک يعني دركتن هوله دوی پیوجویه ده يعني چما او کاس يعني نزیک او کاس يعني به لزو بز نزیکی سوریه دبین جبرکو أو دولة عرب وتركيا أو جد خاص نزيكي سوريا ببن وتكلين عبوري يدنافبرا ترامب ومالباتوي وهفالن وي وفان دولتان ده برخورتن أميري وطني عربي وخدي فو أري يعني جبو برجوندين عبوري يعني يفان دولتان ويه ترامب وكسن جرداي وان أو أمريكا نزيكي حكومتها نو يا سوريا دبون أو يعني هفسنجي لسر أرداغ وها يعني جالك تشكوهات سوريا ده يعني مدي أو تشاوا باندوركي خراب سر أولهية هرمي هبو يعني أو شاركو يعني دست بكر دمها تشيلي ده يعني أو شاركي كو نهو جيبو يعني دبلوماسي أجر أو چاو دبیجم ریفبری کی جدا استراتژی کی جدا لامریکا هبویا یعنی اف مسئله انتگراسیون روجاوا و سوریه یعنی بکاری به اوای کی آشتیانه یعنی ورن چکرن لی جبرکو او دیپلماسیا ایگردای بجوندین شخصی هاتی مشاندن یعنی مدی چند پرسکرک چکر ام دبینن او یعنی دیپلمات امریکیش بروجلات ناوین توم بارک شاو دمشه يعني أو بخير نه دبلوماتي
أو يعني زلامة تجارية بزنسمانة درست هفالي ترامب بويا وقال لك يعني لغور فان بجونديان يعني جفي تركيا برسبكتيفا زور باش أري ويلو يعني روش رجلاتنا فينا ناس دبا و يعني أو تشتك بيتشك جداية بل. يعني نها ام دبینن او شهر کو لإيران يعني تیمشاندن ام نکارن بیجن يعني جسدی سد لگوری بجوندین امریکیه درست راستی امریکا اف شو دست بکر اما اگر ام ده سیاست نافخویی لامریکا بینره ام دبینن کو او آستا پشتگیریا جبو ترامپ و پارتیا وی او پارتیا جمهوریتان هر روز يعني كيم دبي لواز دبي نرازي بونا خلقه هي عبوري خرابه بنزين بترول هر روز بها دبي يعني او جبو بجوندين سياسي يا ترامب و بارتيا خو پر خرابه جبو روشا امريكا د دنياي ده خرابه من دي چان روز بريا نها او انكت هاتيه وشاندن قلت نها باوريا ولاتن اوروبا و روجلات نوين بچين را ج باوريا وان بأمريكا ري يعني او زيادة تره باش تره يعني نها او دبينن او پشتگیریا جبو سیاست چین و تکلی به چین ري يعني ج تکلی به أمريكا ري يعني باش تره جبو وان پشتی او أمريكا اف شهر دست بکر و بجون اره يعني بوفي ام دبينن كو نها پر زحمت مروف بکاری بفهم که بجوندین امریکی چیه و سیاست امریکی چیه. بو کرد لروجاوی کردستان. اما 15 سال رابط دو سیرکین. لو 15 سال دخلی اوباما بو. دموکرات کان بونیا. 8 سالی لا اوباما بو که کاتا او بو. دوای 4 سالی جو بایدن بو. يعني 4 سالی ترامپ هم بو. اگر مجموع سیری کین لکوی 15 سال که پیوندی امریکا لگل روجاوی کردستان. بود دموکراتەکان باشتر بوو یا لەگەڵ کۆمارەکان یعنی دموکراتی جمهوریەکان کامیان زۆر کورد سوودی لێ وەرگرت لە دەفەتەکە يعني از باور ناكم جو ام دكارن فيجن اف مسألة كي جرداي بارتيان بيا اري فرق نينا او فرق جداهي هن زيادتر يعني دنافبرا بشن حكومت دبون مناك ام دبينن كو د كونغري ده استا پشگیری جبو روجوای کردستان جبو کرد بگشتی پر يعني مزنه هم دموکرات هم کوماری او همین پشتگیری دادن کردان میدید چاوا د 2019 ده اون راز بودن که مزن یعنی پشتی شهر سریکانی هبو اند بینن د وزارت کاری دروی ده او هن نزدیکتر ج ترکیه را ج سوریه را ج عراق را ج او 4 دولت انده جبر کو یعنی چاوا سیستم وزارت کاری دروی هاتی آواکرن او به دولت آن را تکلی چرکن کرد یعنی دولت وانتونه اون کارن به وی اوایی نزدیکی وان دبن د وزیر پاراستنه ده د ارتش امریکی ده پنتاگون ده ام دبینن او سنکوم یعنی بهش ارتش گردای روجلات ناوین تکلی وان به کردان ره باش بون اما او دیگه باشه ولی لگل یه پگو خباتی زور کرد جی داعشو اره جبرکو او یعنی هر روز یعنی لروجاوا لباشر لگل کردان لگل یپگل لگل پشمرگا یعنی لحمبری داعش شر دکر دید کو او هفکارن منه یعنی تکلیت مباشن در آینه وقت دا او بشندن پنتاگونه یعنی ین گردای اروپا ین کو لگل ترکیه کار دکن پرسپکتیو وان جدایه یعنی دناف حکومت امریکایی دا او نه فرق جداهی که گردای پارتیان سیاسی او گردای سازیان دولته بجوندی وان و تجربه وان یعنی میدید کنگره دا د پنتاگون دا د سنکوم دا او پشگیریش بو کردان پر زیاده بو د وزارت کاری دروی بود یعنی او کاس واش لنسی گراهام او هوالتی ایشان کرد وانی لکومیر ساقسیان هبو لسر او کرد ما في هبه كرد رجاوي كردي رجاوي كردستان دبي أفجي قرداي يعني تشتكي شخصية يعني چند كس نرينا وان باشه جبو كردان چند كس يعني أو لديجي بجوندين كردان يعني مروف بلكي أم نزانن چما نرينا وان ولاية لي يعني أم نكارن بجن كو ديمقراط باشتر بون يان كوماري باشتر بون أجر بچينا باكوري كردستان لباكوري كردستان ما زانين ل 2 سال رابردوا سیاستی رژیمی ترکیه با عام قرآن کاری کی بسر هاتو تغییرک هست تغییرک آیا ترسل وکو برز دوتد لدوای ایران هرج بکرد سر ترکیه وکو چون پیشتریش دولت باخچلی جارک باسی کردوتی
لە دوای ئێران نەوبەتی تورکیا کە هێرشی کرد سەر ئیسرائیل پەلاماری بدا و شەڕ دروست بێت و ئەوانە ئەم مامەڵەی تورکیا ڕژێمی ئێستای تورکیا لەگەڵ کورد کە جوڵەیەکی دروست کردووە مامەڵە لەگەڵ کووردا ئەکات ئەوەی کە بۆ منە پرۆسی ئاشتی هەتا ئاراوە پەیامەکانی بەرز ئۆجەلان دوایی جوڵەکان باڕاستەوەی کە پەکەکە لێرە چەکی خۆی دانا هەموو ئەمە ئەکرێت وەکو دەرفەتێک بۆ کورد لە تورکیا سیر بکریان هێشتا ژەر تورکیا جۆرێک لە جۆرەکان مامەڵەیەکی دووفاقی ئەکات لەگەڵ کورد ینی مامەڵەیەکی دروست نییە دەبڵ سایدە ئەرێ والله یعنی ئەو ڕۆژە باکووری کوردستانی و تورکیە نەها پر زەحمەتێک مرۆڤ دکارێ فێم بکە چی لە پێشیان هەیە ji ber ku wek têgotiye gelek gav hatine avêtin ew pêvajo hatiye destpêkirin çend gotînin Devlet Bahçeli hebûn û ew peyama bi Rêz Öcalan hebû û PKK yanî çekê xwe şewitand û niha em dibînin ku ew belkî agirbest bi awayekî fermî nehatiye elan kirin ama di praktîkê de agirbestek heye yanî di navbera Tirkiye û PKK de di Bakurî Kurdistanê de û di Başûrî Kurdistanê de jî em dibînin ku şer û pevçûn nîne yanî ev tiştekî nû ye lê dervê gelek gotinên siyasî ê ji her du aliyan û dervê ew agirbestê nêfirmî gelek tişt pir cuda nîne yanî heya niha mînak em bêjin ew bi rêz Selahattin Demirtaş û hevalên wî yê ji HDP heta niha di zindanê de yani di zindanê de ne li gor kanûnên Tirkiye bixwe yani li gor sistema Tirkiye kanûnên wan çenabê ew heya niha di zindanê ne gerek werin berdan yani azad kirin lê li dijî destûra Tirkiye li dijî kanûnên Tirkiye li dijî ew kanûnên navnetî Ewropî Tirkiye naxwaze ku ew yani wê azad bin wê verigerin karê siyasî em dibînin heya niha yani mafin Kurdan di Tirkiyeyê nehatine yani naskirin heta hebûna Kurdan nehatiye naskirin heta niha destûra Tirkiye dibêje ku hemî hemelatiyên Tirkiye yani Tirkin Kurd nînin û ji bo vê yani ji aliyê Kurdan jî okey ew yani wek me behsa wê kiriye PKK xwe fesih kir û çekê xwe şewitand ama herkes dizane yani di praktîkê de PKK heye yani ew tevgera yani apojî yani ew KCK heye yani ew hemî wek berê ye hem rewşa PKK wek berê hem rewşa Tirkiye wek berê yani gelek tişt nehatiye guhertin û niha gerek mirov pirs bike yani çil pêşiya Kurdan li Bakurî Kurdistanê yani niha çi derfet hene û çi stratejî wê baş be yani em dikarin bêjin ku yani ew bi dawî kirîne şer dikare bibe tiştekî pir baş e ji bo Kurdên Tirkiye yani niha derfetên siyasî hene derfetên aştiyane ji bo karê siyasî karê civakî ji bo pêşketina aboriya Bakurî Kurdistan yani gelek derfet hene yani rastê rewş di Tirkiye zehmet e ama em nikarin bêjin ku tiştune yani nê wekî Îran nê wekî yani heta em nikarin em bêjin yani nê wekî ew sistema nû ya Sûriye hilbijartin hene ew HDP Dem Partî yani bûye partiya sêyê min di Tirkiyeyê de yani û bê şer yani belkî ew zektin siyasî û civakî û aborî wê hinek yani ew lawaz dibe belkî rewş wê hinekî berfirêtir bibe lê em nabînin ku ew partiyên siyasî û yani tevgerên civakî li Bakurî Kurdistanê em nabînin ku ew stratejiyên nû yani binin li pêşiya xelkê yani ew aynî tişt dikin aynî tişt dibêjin yani heta niha serpêvajo ew dibêjin yani ew gerek bi Rêz Öcalan azad be gerek girtiyên siyasî azad be gerek kanûn werin guhertin yani tiştên esasî ne lê ji bo çend sal van tiştan hatine gotin û heya niha yani tî tişt nehatiye guhertin ez bawer dikim yani derfet hene di pêvajoyê de lê yani ew asta guhertin asta yani nûkirina siyaseta Bakurî Kurdistanê nê wekî gelek kes dibêjin û heta ku em dibînin ku stratejiyekî nû hebe yani em nizanin çi li pêşiya Bakurî Kurdistanê
اما از وی بجم يعني مدير عيني وقتی كو في داري لباشر لهولر السليماني او نرازك بونكي مزن هبو يعني لحنبري اريشن سر روجاوا لباكوري كردستان ما عيني تشتي يعني چاوا خلقي نسي بين سينور راكر شون كامش لجبو يعني او بكاري بن تفلي سفربريه ببن او از باور دكم ين كو دخازن لباكوري كردستان سر بكبن جرك أو يعني قداري خلقي بكن جرك أو يعني فان جوان كسينور در باسكر تمثيل بكن جرك في هلوستي في يعني انرژی سیاسی فهم بکن و بکار بینن. زۆر باش ئەو سیاسەتی کە کورد لە باکوور هەیەی با بڵێن سیاسەتێکی دموکراتیک وانە بەتەنیشتەوەی کە پەکەکە خەباتێکی چەکداری 40 ساڵی هەبوو بەڵام ئێستا جۆرەکان وەکو بەڕێز دووتت بەشداری سیاسی هەیە هەدەفە لە هێزی سێمایە جمهورێکی زۆری هەیە لە انتخاباتە بەشداری کردووە لە کشتە جیاوازەکانە دەنگی هەبووە ئەم سیاسەتە کللتوریە دموکراتیکەی کە کورد لە باکووری کوردستان هەیبووە لە 20 ساڵی ڕابردووە ئەمە ئەتوانین بگوازینەوە بۆ ڕۆژاوای کوردستان لە حاڵتێکا کە دەستوری سووریا دەستوری شام جێبەجێ کرا و انتخابات هاتە پێشەوە کورد ئامادەگی هەیە بۆ ئەوەی کە بڕاتە ناو هەڵبژاردنەکانەوە گەر لە تورکیا لە سووریا هەڵبژاردن کرات تزانینەها لە سووریا ئەو پلانن ji بۆ هەڵبژاردنە تەنە ji بۆ هەڵبژاردنێکی ئەم بێژن سینۆرداری نێک و هەمی هەمەڵاتیان سووریە وێ دەنگن وان بدن ئەما یعنی gelek kes hatine ayar kirin و او بخواه يعني لقل خواه ده وان يعني جروبن بتشوك ده هر پارزگاه سوریه هلبجارتنن سینور داری يعني دوی اوای ده چرکن نها ام نکارن بجن يعني راسته لترکیه است دموکراسی کمه اما است دموکراسی سوریه هن نگه هشتیه است دموکراسی ترکیه نها پر زحمته ام بجن يعني لسوریه چی درفت لپیشیه کردان هنه او درفت دستور سوریه هيا مديد او برز الهام احمد او تمثيل كاري دروي يا روجاوا بري چند روج گفت کو د جوینن وان د شامه ده او بحثا نویساندن دستور نو کریه لو بنو اخير لقل صلاح بابلين مظلوم عبدي لقل احمد شرع اري و ام دبینن يعني همي بارتيان كردي هم پیاده هم انا کسه يعني و جواکا کرد بخواه همي دخوازن کو مافن کردان د دستور ده وورن يعني نویساندن وورن پاراستن يعني اف نه مسئله کی سیاسیه اف مسئله کی نتویه يعني او اگر کردن روجوای کردستانی دکارن مافن خود دستور ده بپارزن او ببه يعني رشکی جرش ترکیه هنک باشتر اما يعني او كماسيا ديمقراطية هنا حتى نها قانون جبو بارتيان سياسي لسوريا تنه يعني نها چنا بمروف لسوريا ويبا اوايكي فرمي بارتي كي سياسي ابابكه لتركيا راست قالك زاكتن لحنبري دم بارتي هنا لا او وكما قلتي بويا او بارتي السيم لتوايا تركيا يعني لغور قانون تركيا او دكارن بارتي كي سياسي ابابكه واوايكي فكري سياستي دكه يعني نهال سوريا هن ندياره وكنجي أو قانون وورن يعني نویساندن و پجراندن جبو یک دکاره پارتیکی سیاسی آوا بکن و هلبجارتن ما بس هاوی مجاره کریه او نه هلبجارتنن و مروف نزانه وان تشتان وكنجي آمده بن جبو وی ام نکارن زیده بیجن که روشا کردن روژاوا يعني و ببه وكي كردن تركيا كردن باكوري كردستان ام نكارن بجن او تشتكي عيني وكي دم بارتي و بكن ها ام نزانن اگر و ممكن به یا نه ممكن به لا اگر ممكن به يعني يك جبركو او در فتره نویساندن دستور هيا او هيفي ددكو او چند يعني مافن كردان و باشتر ورن پاراستن ج ترکیه ره و امجی دبینن کو اگر او در فتن جبو پارتیان سیاسی و هبن و اگر هل بجاتن و هبن يعني او موديل دم بارتي موديل HDP وكا يعني كواليسيونا جلن بندست در فتة كي جبو تشتكي ولو از بورد كم لسوريا يعني او ج در فتة لتركيا باشتره ميناك بكي خلقي علوي خلقي دروزي
خەڵکی عرب سونی سەکولەر یان کو سیستەمە ئیسلامی ناخوازن ئەو بەکی وێ هەمی دەخوازن ینی نێزی کوردان دەبن بە هەورە تشتکی ئاوا بکەن ji ber ku em dibînin yanî nerazîbûnin wan jî hene û yanî nerazîbûnin wan û nerazîbûnin Kurdan nêzî hevin. Yanî ji bo vê ew tiştekî wekî ew projeya HDP dikare li Sûriye yanî bibe çavkaniya hêzê ama eger Kurd nikarin siyasetê bikin nikarin mafin xwe biparêzin wê zehmet be ku ew bikaribin yanî tiştekî ji bo hemî Sûriye bikin. با ئەخیر سوال ئەو بێت کە لۆبی کوردی وکو بەڕێز دوتر لە ئەمریکا زۆرە کوردی ڕۆژهەڵات هەیە کوردی باشوور هەیە کوردی باکوور و ئێستا ڕۆژاواژەوە هەر لەوێ هەیە هیچ هەماهەنگیەک ئەکرێت وەکو دەرفەتێک سیر بکرێت لە ئایندەیە بۆ نمونە ئەم لۆبیە کوردیە تقریبا ئێستا خەریکە قەزەی کوردی لە باکوور و لە ڕۆژاوا نزیکە لێکەوە لە باشوور و ڕۆژهەڵاتیش بۆ ئایندە ڕەنگە ئەگەر بۆ بنونە شەڕی ئێران و ئەمریکا بەردەوام بێت نزیک بینەوە لێکتر ئەو لۆبی ئەتوانێت چی بۆ کورد بکە وەکو دەرفەتێک کە بتوانێت بۆ ئایندەی کورد کار بکات لە ئەمریکا بە دیاریکراوی Ez hedem wisa dibêjim ku ew yek ji tiştin herî giring ku Kurd dikarin bikin ji bo ew ciyê xwe di siyasetê dinyayê de niha ew ê gerek lobî xurtir bikin. Ji ber ku dijminin Kurdan Türkiye, Irak, İran, Sûriye hemî lobiyên xwe pir xurt dikin niha. Medî çawa ew bandora lobiya Sûrî di ew salek û niv piştî ketina rejîme yani ew tiştin pir bi bandor kiriye ji bo berjwendiyên ew hikûmeta nû ya Sûriye li Amerîka. Yani ew medî divan ew gelek salên dawî de giringiya lobiya Türkiye li Amerîka û çawa ew dikarin berjwendiyên xwe diparêzin bi rêya lobiyê xwe. Gerek Kurd jî lobiya xwe ava bikin. Niha wek tê gotiye li Washingtonê lobiyê Kurdî heye. Nûnertiya Başûrî Kurdistanê heye bi awayî fermî. Nûnertiya Rojava heye. Niha em nizanin bi întegrasyonê re yanî çi li pêşiya ev nûnertî belkî wek nûnertiya partiyekî siyasî wê tevbigire yanî wekî ew partiyên Bakurî û Rojhilatî kar bikin. û belkî jî yanî di çarçoveya întegrasyonê de belkî Kurd wê tevlî nûnertiya Sûriye dibin. Yani di konseya wan de belkî çend nûnerên Kurd wê jî hebin mirov nizanim. Ama eger em dikarin bejin eger entegrasyon yani baş dimeşe belkî derfeta Kurdan wê hebe di diplomasiya Sûriye de. Ji bo Rojhilatê Kurdistan yani ew partiyên Rojhilatê Kurdistan çend sal berê karê xwe dest bikir. Niha ji ber ku ew şerê Îranê heye ew karê xwe xurt dikin û hin baştir tê nas kirin. û Bakurê Kurdistan yani ji bo demekî nûnertiya HDP hebû ez bawer dikim niha li Amerîka di 2025 de yan vê salê ew nûnertiya Dem Partî yanî nû vekir nû kesek şand ama nizanim. Lê em bêjin yani her çar parçeyên Kurdistanê yani bi şewazên xwe yên cuda nûnertiyên xwe hene. Lê yani kêm e. û gerek Kurdin her çar parçeyê Kurdistanê lobiyên xwe xurtir bikin ji bo ew dikarin yani bandorekî baş hebin ser siyaseta Amerîkî. دەستەکان خۆش بێ زۆر سپاس کە پێکەوەبووین بینانی بەڕێز زۆر سپاس بۆ بەڕێزیشتان کە تا ئێستا بینەری ئەودیو سنوور بوون جارێکتر سپاس بۆ هاوڕێی بەڕێز شرۆڤەکانی دەوڵەتی مەگان بۆتێ گەلێک سپاس زۆر زۆر بەخێراتی تا ئیشەڵا ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ئەودیو سنوور بەخوای گەوتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ